Interesovanje za dane otvorenih vrata u Porto Novom ove godine je bilo jako veliko, a upravo tome govori i činjenica da smo do samih dana koji su ove godine organizovani dobili i preko 1000 aplikacija svih onih koji su zainteresovani da se pridruže bilo timu Porto Novog ili hotela. Najveće interesovanje vlada među ljudima koji dolaze iz Crne Gore, naročito iz Boke, a raduje nas i što za zaposlenje u Porto Novom se interesuju i ljudi koji dolaze sa strane. Hotel One and Only Porto Novi otvara svoja vrata 1.7. ove godine. S obzirom da hotel raspolaže sa 113 smještajnih jedinica i ogromnim spa centrom od 4000 kvadratnih metara, u potrazi smo za čak 300 kolega. Što se tiče samih pozicija, otvorene su pozicije od početnih pa sve do menadžerskih.